Israel chimlama kholian ber bir saba in nei na an huai hota Judah ho in nei dananga kalpui niin pona in nei lomna mangturin anin buat sai rimoi tum tu te anom toa molom tur te po an pungkhom hnem to hle hemini hi kumsang ni le som pahni November ni som pali ania chonulama Israel Air Force chuan Gaza a firfiak hunrei tak an lo ve to Hamas commander Ahmed Jabari chu an kapluma Jabari hi Israel chuan hemini hian drone mangin darkar engemoza chung anzui ruwa kalum hun tu rem chang anjong Gaza a kotler pakhata alir thei chuanna atlan chu lir thei dang anom lo bok nen missile an thlo chuaka lir thei dar chu mun tina aperna sa hle achunga chuang te tan dam chua ngai na omlo Jabaria an kahlum ni hian IDF Home Front Command civil mi te ven himna ngai tua tu chuan zirna in zongzong khar turin riat tirna anti chuak ngala pona mi za aya tam pungkhom lo turle in ral ring turin an chabok achan chu Hamas chuan Jabari thi na hi rocketin an ron chang let ngei don tian thria hetiang boruak kara hian in nei tur te chuan anin nei tur chu kaltlang pui antuma Gaza atanga rocket aron thlok ani chuan anbula hola oma an sahimna an ngai tua thei don ane in nei in khom chu dar nia antrana darkar ni nu tlai dar lia Jabari thi thu chu aron dar ta chia mase molom na chu akal chunjom zel Zandariat le minute som panga ral khel dar chu aron rita a molom na tel mitam zok chu hola chuan anlu zui ngal molom na tan hal puale hal moi an thlo chua kemo ti mai turin van chu aron eng ta zuai maya mase chung thil leng te chu hal pualam chi nilovin Israelin Hamas ho rocket ka thak na ta na aka chua Iron Dome missile interceptor te ania hemitruma Hamas te rocket laka Iron Dome in Israel ram aven himna hi pillar of defense tin a ming anvuane in neina thala tu chuan van borua ka in beina hi a thla lo lain YouTube pa ada entuzinga chuan IDF Brigadier General Louis Denny Gold po atelvea Israelin Iron Dome an nei theina tura amazing hlap tu berane rocketa indona achuala hian pona in neina lomin lam anla omta cheule ngala Iron Dome chu Israel chuan athamuan pui hlea he in neina hi Iron Dome in neina tia riat zui ani tange rocket thui vak lo kap thei chi hi Israel melma Gaza le Lebanona firfiakte ral thuam chelek ber ania chumi laka invena tan chuan Iron Dome hi duan chuane anman to china chuan a hlotling hle kumsang ni le som pahnia pillar of defense a khan niriat chungin mel maroket ka chua za somriat panga vel akap thlamana kumsang ni le som palia Israel le Palestine te inti buena wanga protection h ankal puitrumin rocket za som kwa vel akap thalebok kumsang ni somni pakhat kumtira Iron Dome that zia chu kan mu puile bok kanei kha hetianga ven himna thra hi ramhrang rang chuan cherve to ma se Israel chu anei thei masaber ania anni aya hlotlin pui po khovela anlom heklo rocket le missile te lodang tura missile vek manna missile defense system hi kumsang khazakwa somriat pathum chawa khan antum em wang nilovin Israel chuan anbuai puitrana an hlotlin pui ta rep tila anramin anmamo tak anchar chuak ani tama zoko me Ronald Reagan hun lain US chuan Star Wars program anbuai puya athian ram te chu tel turin asom hlom antumber chu Soviet Union ral thuam hlau om laka invena tur cherane US sian Israel nena somna athona Yitzhak Rabina defense minister hun lainin telve anrem tingal
Israel hian he Star Wars program hian tho ve tur an nei haulova mase US ne na in lai chi na thrazok an nei theido na wanga remti ania an sum tlang a hek na tur omlem lobok Star Wars program an tho tur chu ral thuam cherkonga zir chiana nei tu R&D department mafat anti te chuan anzir chiang ta a in veneral thuam thatak an ngai tua chuak thei ani chuan US chuan amanatum thei do na Israel ta na hlok na tur clear an mu tila adiko me masa he program tel du lo chu IDF ruai tu zinga anom deuh nual mai heting la hian Israel chu missile manga be ala hlau omlem lowa an mel mazinga Syria chuan missile a in chop thabera tur hlau omtel na ral thuam anei to nen an laka in ven fim khur angai dewa an ron be ani poin achin felle lo ven dan tur hretura anin ngai heba ka hian Soviet Union epna program antelani chuan Soviet Union chuan Arab ram te hna ral thuam thazok le changkang zok apek pha angdi IDF ruai tu te chuan an hlawa heti chung hian rabina chuan mafat te chu mala turin thu apechun zoma ral thuam cherkonga anrin rol aerospace engineer uzi rubina nuaya invena ral thuam cher tur pathum aron duang chuak ta ne pakhat na chu talpiot program antia amusep kap chuak tur niin pakhat le chu computer manga missile ka chua lovil na turane mase heng pahni hi hnolin a aya chona hau tak zok aero anti chu US ne na thlen anremtia aero hi missile ka chua missile mangve ka van borua ka lokap thlathei turane heral thuam hi Israel tan chuan ngai tuana thar ankal phung ne na inrem lo angreng tak aniome Israel chu anram din tiratangin abo tu zok le vado masatu anitlang puya melma te va be masak chu ne na chan ol samdan berani ti hi anthu pui ania ansum le pai din mun ngai toin in veneral thuam nei chu sipai chuan trulan ti vaklo mase aero duang chuak tu dov ravi fachuan Israel chuan in vena thra nei trulin a hrethunga anram azim emema defense position hanlak theina tu rem chang an nei lo bok nen Israel chu missile manga be nuam tak tura angaya chutatang chuan missile lokap thlatur aero chu angai tua chuak ta ne US ne na anruwa manna chu anzukrila America ruai tu te chuan dollar makta duai zanga ayatlom ani anlo ring lo hulhual mase Israel chuan dollar makta duai za somnga pariat chawin kan zo theyang anti thunga aero defense system puitlin turin US chuan sumin atran pui zuita ne aero ne trultilo IDF ruai tu zinga hian an chief of staff Ehud Barak apo atela Israel chuan in veneral thuam nilovin indonaral thuam thra tank indo thlona le longte kanmamo zok in vena hian indona ne na min chantir don lova kanwa bein ani kan hne thrin ni ateya in vena ta na poisa thahnem tak an hmang tur chu awin indona an chaklo pha zo kang ti hlawa poisa omang chuan indona ta na man thei ral thuam thazok leise aduwa chuba ka chuan US in veneral thuam that aboi pui meka Israel chuan aero aboi puina ayatlomin alei theitura angayene hetia adule dulo pol anom kara hian kumsang khazakwa somriat pasaria khan Syria chuan an misaila tur hlau om an chuang theiti thu an threta a chu chuan an ngai dan athak danglamin in veneral thuam chu an mamo in an thretlang tahlom Syria hian tur hlau omral thuam manei tin ria a Israel beiture ro chuan thlona tanga ka chua angai thina Syria indo thlona te chu lo be hne tura anin ngai mase misaila an chuan tak sia chuan Syria hian anram ria trangin an kap chuak theidona
Israel tan lodan ngai na om don lo Syria ral thua mangchi achu Iran le Iraq in dona khan man anile tangala khopui anrau sanin civil mi ten anturna sa heng te hi hriain Israel chuan anram ta na a hlau om thei dan tur an thrathiam trana heti chung hian IDF ruai tu lok tak zinga an sum sen turte a hlotlinga ngem ti po hriat lova hun man ngam lo anomin aero project chu akal turangin akal lok thei ta chuang lova politics in benakara defense minister chuan aero chu kaltlang pui arem ti ta thungane kumsang khazakwa somkwa thleng khan aero chu hlotling lo takin an boi puya ti topte ani man threl mase kumsang khazakwa somkwa pakhata thil arondang lamta Gulf indona wangin Iraq chuan missile somthum pakwa chu Israel rama athloluta tupo fu thei ania wangin mi makta duai tel chu mun hima anbiruwa rampum anchi ai Gulf indona zo nuwa hian aero chu ti puitlin ngei turle an ngai poimo bera andata US in sum apek belbok nen ma anson chauta kumsang nia khan Israela missile thlok lut lokap thlathei tur aero chu sipaiten anin chop taran mayane Israel chu khovela missile defense system nei masaber ania atira do daltu Ehud Baraka poin annuwa anmamo ani thu soin ngai damte adil hialane aero hian Iraq le Syria missile telaka invena turchu Israel peya mase missile lian deule thlok thlachi lokap thlatur ania wangin invena ral thuam thafam kim atling phalowa Palestine firfiakten ral thuam aron chu dana tangphei chuan a aya thrazok anmamo leta kumsang ni le pakhat April thla khan Israel chimlama om Sderot khopuya chuan thil aron puak dup maya apuana lai kong pui chu akhuar dok bok anvayan chuan thir pipe niom tak alo bura entuzinga IDF officer pakhat chuan Gaza tanga rocket panni ronka chua ani don hi atia Sderotin Hamas ho rocket andon voi khatnane Palestine firfiak te hi thi chille silai tenen anchetlang pui thrina kumsang ni chowa khan rocket an boi pui tran atira an rocket chuan akap thui theilo hle masen thuam that vezel nuwa akap phlata tial tiala kumsang ni le pakhata hian ram ri atangin mel khat vel an kap theya kumsang ni le panga a her chuwa meu chuan mel so ma hla an kap thei towa sang ni le som paruka mel som pathum sang ni le pariata mel som ni paruk niin kumsang ni le som pahnia chuan Israel khopui Tel Aviv mel som lia hla omchu an kap phatone Sderot hi anhu zela rocket manga beina tuarna saber ania kumsang ni le som palia khan sang khat vel andonga mi ring chena ta na mun hlau om taka achua kane firfiak tan chuan rocket chu Israel beina ral thuam rem chang ber anita ome ral thuam an chok lu na ber Syria le Iran ten an pek thei zong tak tur ania hebaka hian kumsang nia intifada voi ni na khan Gaza Strip chu Israelin ahwal beta firfiak te tan ramrika na che tho ngai na omlo rocket la chu cher chop turin an man romamo te chu ol samzokin an lakhom theya aka chuana pipe te aman mai thei boka remchang takane ramdanga tangin hengral thuam te hi arukin an tolut boka leitnuai kong chu an hmang tangkai thei viau alian deuh te chu thriat somin Gaza an thlen pui hnuwa engineer ten an lo rem khom le thin kumsang ni le pakhata khan Israel chuan Palestine firfia kho rocket chu anram himna ta na a hlau omber te zinga mi ni tian thrachiang trana second rail te chung bak a thlo ngai lo wangin anin veneral thua min chop aero danchi anilova athar anmamo rocket ka thak na tur hi laser mangchi Nautilus chu US in aduang chin to a
chu technology mang chuan Israel poin inven na ral thuam achera ma se an man na tur ngai tuin a in rem chi alo nautila si khochia chuan a man thei tlat lowane kumsa ni le palia khan mafat chu Brigadier General Denny Goltan aronen kola atna achel ni tangin firfia kho rocket laka inven na tur chu aboi pui ngal ma se duange ro chu a mu thei lok lo Aaron boipui tir angdeu khan poisa omlo ti te kumsom ni chung poin kan hlotlin pui man lowang kan hlotlin meu chuan kan mang tangkai to lowang ti te in dodal na atok lene gol ta hian missile defense system chuan Israel chu nazoka cheturin apui theyanga ami le sa te ahumba ka rocket manga in hir ngau na chu ati top theyang tin a department in suman nei ang chuan puitlin thei dan tur azong ta tho gol chuan nautilas kha a belgianga masen man tumna chuan athok don lo ti ngai dan anei ngal Israela ral thuam cher tu company rang te chu invena tu ral thuama ruwa manna ron siam turin atia rotna rang somni palilu jinga aduang ala muzau ta chuang lo adu chu lakson ol sam tak le mantlom tak ani turane amana towani vai chuan firfia khovin rocket mangin Israel chu sumle pa ya antram chuwa theidon tlat ram ranga anral thuam du hi anjong kuala anmu theilok lo nuwa boruak atanga boruak veka abitum kap thei missile siam tu Rafael company in rocket ka thlak na an siam chu an char chuak ta ne chural thuam chu Iron Dome tiin a hmingan vua hlom lian tak pathuma thren thein achangkang khop mai a hlom khatna chu interceptor rocket low kap thlatu tur aneya apahni na chu rocket low thlok low hra thei tur radar thatak mai aron thlo chuarwala low man theiane apathum na chu khol thluak iti mai teang algorithm changkang zet mai rocket ron thlo chuana tanga afu na lai tur second ray lo te chunga lo chut thei ania rocket ron thlok tur zinga mihring ta na hlo om lem lo chu ka thlak kher angai don lova sum an hum theyang an kana lai tura inral ring tura hria tirna an pe thei don boka tangkai tak turane rocket an ron ka chua hi second ray lo te chung bak athlok ngai lova chu wangin mihring tan ka thlak vek thei ani don lo boka computer in chu na chu athonga ya chumi tura po chuan Rafael chuan ruwa manna anei sa thlap Iron Dome ruang am chu Denny Gold chuan firfiak te rocket laka anin vena tur ral thuam thaberani ti hriain athlangta a ral thuam cher tura IDF le sarkar ho tu sang zok rem ti na ala kamamo lain Gold ta chuan heng hi athlo khuma arem ti na in akal tlang pui ta mia mayane Gold hian sarkar ho tu sang zoka mi thren khat amin ba ka US Israel company te chu investment ati tir boka asiam tu Rafael la chuan mai mi ching chunga thlona ka thlak na kan siam thei to missile ka thlak na tur kan siam theilo na chan tura omlo anti boka an phurtlang hle an ma chop chu akko love ti nai ro ani haulo thlona chu bitum lian tak kania ka thlak na siama harsalo tunan siam ture ro chuan millimeter za som sari vela lian chu aka fu chat angai dona second ray lo te chungin ani tale ngal chuti chung chuan asiam tu tur te chuan a harsadon ma se kanti theyang anla ti ta fan thei top chua ma se sarkar puina pum hlum andon lo wangin an puitlin lok theilo Iron Dome cherna chuan kumsang ni le paruka khan mel thar amuwa July ni som pahnia firfiak te chuan Israel ram ri kanin IDF ram riveng tu te anbeya mi pahni an manbok IDF chuan firfiak te dan tumin ateng chuan tolol merkawa chu atir chuaka firfiak te hian an lo thlo dar thel mi paliin nunan chana kumsom ni le panga nuwa Israel chuan indona
an machon le ta hemitrum hian firfiak te chuan Israel chu rocketin an beina khop mai ni somthum pali chungin rocket sangli zathum vel Israela an thlolut mana chorwalin ni khata za som ni velang zelane minwai telin an chena an chuasana anram marlama khopui te chu anrau sandeu vek mai indona top nuwa anram shruai tu te chuan anram ven himna athat tok lo zia hriain an defense minister Perez chuan Iron Dome lam a hoita a mase IDF shruai tu tele sarkara dodal tu an la om ta zel thunga Iron Dome siam na tan hian sarkar sum sentum na alom thei chuang lo indona khan Rafael chuan until siam chuana mun tamzok an kharangaya Iron Dome siam konga hian an na akal hlei theilo boka amai ro chu sarkar sum telo poin kan pui tlinang tiin indona until to na tangin rilru an siama aero project buai tu uzi rabinakha Iron Dome siam konga vil tu arwain amei koin antranga kantan chuan theilo ti trong kama omlo ti chu thupuya anvuan tatlut mai ancholni sabat po cholovin anthok lukluk golta point ati theyang aloti vezela achunga mi te remti na telmi alovin Iron Dome siam chu apompuya sarkara lamtrang tur alongai tua ve charchar bokane harsat nan to pakhat chu Iron Dome hi puitlin ta se atak taka siam turin engtin nge amanan nei theyang tine Israel chuan aman tur anei don lowangin US ne na poisa andilangai golta chuan defense ministry chu US a anrua manna thlen turin amina mase US defense ministry chuan ralthuam cherlaya poisa pek anlotum derlo a hlotling to sa siamna chau sum kan pe chuak thrina chubaka Israel hena hian ven himna lama man turin dollar tu le dingon thum vel kumtin kan pe a chuta chuan khungleng mai ro u an lotia US sum pe khi indona ral thuam leina tan an man thina wangin Iron Dome siam puitlin na tur sum chu aum le talo US Defense Ministry hian Iron Dome hi an hnol top lova zirchiang turin ayo antira azir chiang tu te chuan an hlotlin pui an ring lo hle anen chinna hian rocket loka thlatu ber chu a khol chian lo wangin a thok thei lo zui tale nga lene mase gol tale ho te hian US chu beidon san lo tura an ngen nuwa en chinna an nei tir le a Iron Dome tho dan turang takin a thok thei to kumsang ni le pakua anen china chuan firfia kho rocket man ang an ka chuwa chu second railo te chungin aron kap thlatheya US chuan rocket za somriat vel chu akap thlatheyang tiin an phur pui ve to sumero in thandon ania wangin an the chuak lok theilo in thana hian Barack Obama chu thlantlin ania kumsang ni le pariata khan Israel tloin sderot an fanpuya Obama chuan rocketin kafa te pahni omna in churon beise ti top turin ka theina zongzong ka mangang tiin Israel in veneral thuam chu apompui thu alo soitoa President Tatana thlantlin ani nuwa Middle East remna le muanna om theina tur angai tua zui boka remna om theina tur chuan Israel an poimoa in venna an nei that chuan remna zonga in biakna om theyang ti chu a sarkar ngai danania hei wang hian Iron Dome siamna tur sum dollar makta duai zahni chu Israel nena apele tane Iron Dome siam mangai tua hian kumsari chungvel sen ngai tura rin ani lain Israel chuan kum thuma azo theya asiam tu te hian kan hlo chamani chuan kan hnain atur nge ngei don mase kan hlotlina kan ramin a hlok na atel tur ngai tuin hlo cham tur hrim hrim poa be a thanom zo ke ti rilru an putawanga hetianga ma a zo thei hin ne kumsang ni le som pakhat March thla Iron Dome chu IDF chuan Beersheba aron chhop chuak ta
April tha firfiak rocket chu avoi khatna tan akap thlangal pang Iron Dome hian Israel rama cheng te chu aven himpia lama boruak po nasatakin avong daibok kumsang ni le som pahnia khan IDF chuan Gaza sipai atir lut mi alawa sang ni le som palia leihnuai kong ti chetura chetna te nau deuh thleng ti lova chuan Gaza anbe mi alobok Iron Dome baka aero kha manzui alanita zela IDF chuan Iron Dome ka thla katana rocket lian si aero bitumatana te si ka thlak na tur Davida virvom chu aduang le mek kane Iron Dome hian Israel base ro chu athlentir diak lemlo an siam tira anril ru pakhat chu invena thra kan nei ani chuan firfiak te hian anral thuam chu athok lo ti hriain an ban san mayang ti ngai dan anneya mase chu tiang chu athleng talo anral thuam chekina chuan rocket apung thura Syria le Iran siam an bitum dik taka ka fu thei turte leihnuai atanga ka chua theitele hlazok bitum theina te anin chhop towa Iron Dome chu melma telaka Israel invenna rin rolber ani ngaya kan siam puitlin meu chuan a hman tlak to lowang tia an hnol kha adik lo zia chu kumsang ni le som ni pakhata po alalang chuak ta zelane